Ez dirim xwendewan rewşenbîrê Kurd zimanê biyanî bi çavekî rexnegirî dixwîne, bi çanda wî welatî re rêbirû dibe. Hem bi xwe pêş ve diçe, hem jî dibe sebeb qers û pêşketin di vê zimanê de biqewimîn. Lê ne ew hê amade ne bi çavê rexneyî di çanda Kurdî binêrin, kedê bidin çand û edebiyata xwe. Sedema wî fikra we çi ye? Yani em dibêjin xwendewanên min me wêjeyekî cuda dixwînin û dikarin rexne bikin û wî wêjeyî û wî çewendî pişt ve biherin. Lê ya Kurdî de tiştekî sa tune dibînî ça dibînî ça difikirî. Belê aha bawayekî sürüştî tiştek û tê hêvî kir yani rastiyet ya rastî çi ye? Mirovên mexdûr welew mirovên bindest her weqtî gotinê wan ên ku bibêjin, vebêjin hene. Bêje heger ku em bêjin em bi awayekî bi taybet bahsa Kurda bikin, bi awayekî spesifîk û kesên bindest her tim çîrokê xwe di dilê xwe mejiyê xwe de dihêlin. Ev ne hîştineke em bêjin bi zanebûn û bi qestibûn e. Ew kes, ew mexdûr, ew kesên bindest û di pêvajoya jiyana xwe de pêşî li pê hewldanê têne ku di nav jiyanê de ciyê xwe bibînin. Çawa ciyê xwe bibînin? Ji alî aborî ve, ji alî ji alî aborî ve belê. O alî pêdiviyê din yê jiyanê de. Bêje wextê ku Kurdek zimanê xwe em perwerde nediye, ev yek. û adû diya bi tevê perwerde nebiye jî piştî ku bi nav heyatê dikeve, em bêjin dibistanan dixedine, zanîngehan dixedine, bi nav heyatê dikeve, eglebe koçberiyek dest pê dike. Wextê ku koçberî jî dest pê dike, ev yan metropolon yan dewletê zidanin, wê wextê dî jiyaneke wan e em bêjin rûtîn dest pê dike. Wextê jiyana wan a rûtîn dest pê dike, wê wextê bibe nebe hewcedariyên sosyal yên însanî yên wexê dest pê dikin. Xwendin û nivîsîn jî yek ji wan rastiyan e. Ew Kurdê ku em bêjin çîrokên xwe, serboriyên xwe, êşên xwe, hewesên xwe, eşqên xwe, hezkirinên xwe gişt em bêjin di dilê xwe de mejiyê xwe de li ciyekî hîştî bûn, vê carê jî bi pey dikevin ku wê jiyanê carekî, wê jiyana şexsî carekin bijîn wela bînin bîra xwe, rastiyek heye ku ew kes ji zimanê xwe dûr kete. Yani têkiliya wan û ziman gelek qels bûye. Ji ber ku perwerdeya xwe jî bi zimanê dîtir kirine, di vê navberê de gere ez karim vê jî bêjim, vê hinekî ne li ser em bêjin lêkolînên elmî vê gotina xwe nebêjin. Weke çavdêriyeke ji bo Kurda dibêjin, min ev dît erê bi tevê ku rastiyên Kurdan yê bindestiyên yê mexdûriyetê jî hişek çalak bi wan raya hatibûn. Ev ne ku Kurdin wisa ye. Ez bar dikim li dunyayê her mexdûr hinek wisanin. Ji ber ku jiyana wan hem bi aloz e hem jî di nav lêgerînê de ne hişê wan jî pir çalak e. Bêje mirovekî hişê wan pir çalak be, têkilî bi kîjan zimanê re danîbin, di xwendinê xwe de gelek tişt wî zimanê zêde bikin. Ser pirsa veger nepirse mesele tam li bir dest pê dike. Çimkî wek romanûsekî mesela em dibînin girseya xwendevanên Kurdî ya xwendekarin em bêjin ya kesê xwedî pîşenin, kesek rewşen bîrin, entelektüelin, xwendevanê wan hest. Ev girse em wexta li van girseyan binihêrin,
مثال لتركي وقتی که کتابه که به ترکی دخوینن تحلیلات پر خورد بوی کتاب را داتنن بوی رومان را پر خوشی کارن آنالیز بکن بنرخی وقتی بعد دیارن رومان این کردی دخوینن گازن eti همه قدر در او گازن چیه رومان این کردی گرانن بودیشن اساس بحث راستیت دیدن مثلا نه گران بودن سبکنا رومانه مثلا اوه کو اب انسان جبر شرط انجام راسته حیات دوری زمان خما وقتی که دوری زمان خما بن نکرد تکلیش برای مثال وقتی که رومانه که اندیشن لسر قالب و زمان نوستالژی یه گند هاتی به نویسین و زمان روزانه ایک قالب به او گرسه او کس ناقص بکرسه و وقت رومان نسافر هسته کن چون که دکانی تکلیف برای آن هات به واژه تیسا هیات جبر و اجی مخابن او راستیت پر مثلا حتی هم دکارم بیشیم سال 19 گوتو بود مثلا اول که دفعه که خیابی کلی دفعه که پر میله سیاست کرد روشا سیاسی آبی ولات کوار کردن جی یعنی تکلیه که من اکثر محتشم به زمان تفکر هست چونکه انسان وقتی بهشه خود بدل خود چلاک به زمان تشتی که جانداره وقتی جاندار به وقتی شخص ولو جواد او جی اکتیف به شد به بلا کیفه واری آبوری به واری سیاسی به واری کلتوری به واری ادبی به هگر که هش و دل چلاک به او روشا هش و دل یا چلاک لزمان هم پرتش زده دیگه او وقتی خمجینیتی وقتی راستیتی اوبجکتیف جبر و نخابن راستیتی نرسه هیا بله Yani zedem dikarim bêjin carekan perwerdehî nedîtin cara diyen jî çalakên di nav rojanê da bir nevî hasî de ne wisa? Ere yani hem ji aliyê perwerdehî da û hem jî ji ber sebebê ku objektif ye vê girseyê yan ji van kesan hakikaten çalakiyek hexûdiş û ji ber pêdiviyên hayat dixwînin hayat ji bo hayata xwe qezenc bikin heya wextekê ew hin çîrokên zarokaniyê yên civakî yên ku gerek em bêjin pêş te bixwenda pêra ji ber ku bi zimanê xwe jî perwerde nebû ew giştene texirkirin û pêra jî ew hiş çalak û ew dilê çalak wextê ku bi zimanekî biyanî dixwîne dikare li wî zimanê zêde bike dikare têkilêtê pir pêra dayê işte metnên edebî ji ev e aliyê metnan hem yê derûnî heye hem yê sosyal heye welhasıl ji her hêrê de metnekî edebî wextê ku meriv nikare têkilî pêra dayîne li wî derê problem derdike bi Kurdî em dikarin vê jî bêjin ev girse ji ber sebebê xwe ji ber sebebên cuda îro ji ber rastiyê ziman em nikarin bêjin têkiliyetiya xweş û rasterast bi metnên Kurdî re datîne û kêfxweşiyek jî heye ez gerevê kêfxweşiyê bêjim ez beşê din nizanim lê li Bakur îro em dibin şehet bû va nifşekî hat bereva jî wan kesanin kesên belevala yê li dunyayê ew girseyek ku me behs kir îro nifşek tê bereva jî wan e çünkü ev nifşa êdî têkilê bi metnê Kurdî re datîne ev jî cihê kêfxweşiyê cihê şanezî ye ve ji vir şûnda gavên xweştir û bêtir di edebiyata Kurd de pêşva biçin li Bakur Hûn di nivîsekî xwe de dibêjin nivîskar an jî revşenbîr li dinyayê belav bûne di nav jiyanekê modern û bajarî didijin li Kurdî bi vê jiyanî re têra xwe ne hevnas e û heta gelek nivîskar jî di nav jiyana rojanê de dest bi Kurdî najin. Ev tişt bandoreke çawa li ser vêjeyê Kurdî dike. Gelo dibe sedem ku vêjekar ji gel jî ji vêjeyê dûr bikeve. بله یعنی راستیت ابجی راستیت نه کنه بنده بجیم حیان ها راستیت نه سهل چون دریا به جوابت نگو تدی ایدی لوله نشه که با مازن دبک او نقشه راست تکیلی به ادبیات به زمان را دادنه ویش برشون با ویروش بگوهره او فرصت کته گفت راستیت کته
اره اوهیجی لکردن دیاسپورا اغلبه ین دولت جدا دیجی او راستی هیا چونکی مثال امبیجن یعنی کسی که ایرو لپاریس دیجی لبرلین دیجی لامریکا امبیجن واشنگتن دیجی درسه کرد لندن دیجی ام کلی کتی ام روشان bilme derçav راست جیانه سرکو سردمپه جیانه modern bu او کس چخاص به کردی با آخریجی yani Kürdi zamanı kanı ne afattına? Afattın tümüne ve o zaman rastlaras vakti bu hitabı hamil kardeş yani ne ki zor iş var. Ve deri probleme ki per mezun teşi. Le markete, le sinemaya, le tiyatro, le şanoya var. Her kardeş yani de o zaman tına da rastlaras ve vakti çıdır yine zamanı evanı ku jibun bukhara birine ye nostaljik, ye demaz zarukani. O zaman kanı du mecida dinle. جبروجی یعنی بدنه به اوه باندورده نیمی لادیات دیگه چونکی ام مثال ام لبرهمن لسوید هات نمیسیم ام هنه که بالا قابل نوام برهمان و اغلب برهمن هنکی و رومانی چیروکا بنهرن اونی دگیش کردات چی ببینن نوستالژی ببینن و نوستالژی در حق ولدتا در حق زاروکانی و در حق گنده کده اب گره باش برای آنالیز کرن چه ما گره یعنی با پرساوه اگر که امده راستی آنالیز بکن جخوا و گلک تشت زلال بودن گلو افتنی جبری کرنا ولد بود بله سبت یکشی اوه گلو دخواستن خطاب زاروکانی ها بکن بله اوجي سببك سبب الدترج يعني ليه لجورين سببك هرمهم اوكو جلو وان كسا مثال رومانا قال سرجنا السويد بقونا اوانو السويديانو ادم ورومانا كه خطاب قادم مدرنيزم بك دست باوتانا رومانا كيسا لجورين جرى دست باوتانا جرى جربيني وانا صاحبنا شو توكي دي چارشتنا ليه دست نابيتني شنو Disa çapkanı o velitte. Tamam Amerika'nın sebebi siyasi nişan bedin, Amerika'nın nostalji nişan bedin, Amerika'nın birikimi nişan bedin. Böyle görenin zamancılıdır mesele ki yani Roşa Kürdi mühim. Çünkü ben kesan vakti romana gönder kanıdısın, o zaman teri romana vandıktır. Ve avantajı ki van hediyor. Anne karım diyeceğim tabii herkes eve avantaj bu kardanı. Avantaj avancı şu bu gerçi derin jarameli zedejme durum jarame. Avantaj avancı o bu herkes sana legit ve Suede vakti bu tırnaban jarabin anda bu tekili avanu edebiyata dünya yandaşın. Kanada az sevdiğin misal Mehmet Uzun. لویدر وقتی که اندیشم دنبال راستیان دادشی جدری به هم میخواد تکیلی به ادبیات دنیای را داتا دانی کنه به جعلی تاریخ با جعلی هدف ادبیات با عالیه تکیلی به عالیه دن یه تاریخ یه مدرنیزم را داتانی لیکن تو بیشی که تکیلیا مدرنیزم بنا کردی جلو لنابنده بود همین کارم بجیم. Dibêje Kurdî de biringiya êzidiya û nivîskarên Kawkasya çi ye? Baş ew çaxe em pirseta hene se berxere dikin. Gelo rastiya êzidiyan ji bo Kurdî çi îfade dike? Li gorî min ji ber ku em ê ziman zanin lê weke em bêjin kesekî bi romanê re alaqedar ev pir muhîm e. جبرتو پیواژو جبرتو ایشن ازدیان یه سیاسی تاریخی و یه جواکی پرلپیشن از دتاین عالی زمان و کلتوری و هر کو حتی به دست نشان کرنجی حیانا هیچ او نبینه دست بیجه نه حتی ندیانگیشن اتخازم امی پرسه بخره بکن ازدی تکیله ازدی کردان تکیله کچه وقتی کسی که امروزی نرمال ملیکونه نکرده، لی امروزی پشت زنیم.
çava jibol zazaki ali ambejin grameri var. Zamanzane me kese spor zazaki veke zarabay herri lezike rasani yapar nişan dikin. Mesela jimara vasat edin. Yani ser bengehe va ser ali tarihi va zazaki veke zarabay ke nezi rasani yapar nişan. Başa merv vakti ku بکار آنین و ifade کردی دنهره بکار آنین و ifade کردی دنهره مرد دبینه کو کردن ازدی جوه هلی با پسر کرد یعنی تنه نه رسانیت کردی یا اوه برای هم رسانی اوه هم جی ifade که پر زنجین مرد حستی که دجی وقتی کو د تلویزیون دا د مدیا د مرګ ګوداري کسان ازدي دکه او از بحوث ګوداري روان دي وقتی کو د آخرن چونکی بتدی ماشي خیلی مراجع کردن افتاد بیاره اب عالیه ifade از بیجن ادی ترجی نوی کتابی باشنای درامن مثال چیروکین کو کردن ازدی جیان چیروکی در حق وان دا مخنده بون لورجی مندکارن فقط از زمان بگیره. فقط کردی یا دمتن چرکن ازدیان دار. اب حقیقتا جبوما واسطه پرمیدیم که امکان سری خاطر بیشتر. اره gerek کردی مدرنیزه بگه ابراسته جقاده تکنولوژی بگم حتی قاده علمی کردیش و آنهایی به تراجع مدرنیزه سامنه داره که زمان لیکن ندرجه او gerek gabı peşvaftının le او gerek devam beke le peraji fakat zamanın a ifade pür mühim. Levreji بدورن metnen var teksten ku ambejin jwele ha jbo me pür mühim nadiye. Adı diyorji Ali Bavariye başı. Mesela Bavariye رسم يعني نبذ رسم بلكي طبعا هناك خلفت من باوري جبرت تكليا وانا قديم ين بچاندو كولترو بمروهيرا ده همان دمدا آلیت آزادی یه ifade جبو فراتي جان هله و چاندا کردن ازدی جو هله و پر بالکشه باشه امرنا ادبیات کاکاسه اساس اموقته بحثا ادبیات کاکاسه دکنجی دو راستی به هبرتنه برچاره یک کردن کاکاسه از نب خلق کن قسمت زیده شو زدین لیکونک مناسبتنه اگر کو ifade پر بخلق لاز بارناكم بخلق تجي قاسيكو عند بين يعني قسمه تنازل ازدين كلام فري ازدين اري يعني شيء بالي عند راس تجي قاسيكو از زانم دلار فري ازدين ايش كما باسويت ادوديا كردن قفقاسيا ده همان دمدا دسا عند بجلان فري بيجن راس طرف تكليوان و چاندا سرحد راستین سرحد ترخته وقتی کو ام باسا سرحد بتجی پرا زنگیبونه که محتشم یا فولکلوریک و دنگجی و هر زده جبر راستین اردیگاری و جغرافی چونکه هر ما سرحد جبر راستی خواه جغرافی مروان پر دلزیزو هستیار دیده یعنی hep işte rastiyet yasacı var. Yani şartın jiyane kışvere rastiyet ne o bu da ne be aliye muruvani hastiyarı şifre kurttu. Vakti ku edebiyatçı da hemen dene da hadistere hast yani hast muruvan ye kuru zengin. Az mesele tür berber anlatım. Çünkü merhaba vaktiyle ben her yıl canım mesela evet le Baku mesela canım mesela romana Kürt teoloji ve az vakti kendine ki diyeceğim. Elbette
قدرت gelek hacıya cindite girtin. Yani herkes kaderle digre az ne fazla bejim kaderle ne girtin. Ne az heji duet fikri da mekru em ali siyasi daim ali ettim. Çünkü az maksadamın ne jeye var. Çünkü rasti siyasi edebiyata kapta seyredin. Jiber revşavan tekilin em bejim tekilin totaliter zor bektiye yelvan dera. Ama bir aliyeti. Bahsa navaroti na bejim. Navaroti da tüm aliyeti. Ne hacı cindi لگوریمن عالی ifade var. یک رومانیسم هر به قدر و قیمت ifade که زنجین و دولمند در رومان حجی زندی ده یک آهواری دا کو و آدو دیجی حجی زندی ده همان دمه دا بسی کو حکیم کردیه ifade کردیه او قاسي جدارفت ادبیات اورس و آد دنیا پیدا گرفتیه او folklor nasıl ki o çetreki folklor ye turu perci delale ki derfre posegi derken romana Kürt anha çıraş u asidaya legorete. ha az nafazım tadı asteki bahsa asteki bikim jwe hele va bugotene anha او هاي roman وقت ما قلت تدي وقت جوراك دورة مودرن تبنا فرن وجبركو داريان هاج مهمة باسا كرديو جانا مودرن تركو مگو كردي جوه هله و زمانه تی بشانسه چنكي دبستان ندي چنكي تکنولوژی ندي چنكي مودرنیزه نبو حکرکو اموه بینا بر سعره خواه و مدیسان باسا روشنبیری و انتلکتوری کردی آل دنیای بلاولا بو مباسا وان کربو و مگوتو بو کو اب گشت پروبلم بو نه ما تا باسا برهمت ادبی بکن باسا رومانی بکن نویسکار هیا برهم هیا پندوان هیا و حیان ها ام بیجن رومانیسا لگوری شخصیت خواه لگوری شخصیت لگوری ترست خواه لگوری حواس حس کردن و امکان نکرد والحسب يعني مثلا نبيس كرم هناك رومان پیش ورد شد مثال وقت ما قلت رومانك دهات نویسین انتلکتوالن کرد روشنبیرن کرد جخاندوانا بده حمید درسین کرد لسر نابه کو از فایده بگیجنه کرده يعني دبيجن هولا الكردي خد داركتني اب تيتلي دمشيا مثلا ديالك تصدقوا جبو كردي نمر جبو فايدا مو بيجي كردي از دنيسين يعني وقت ثورك سكنه كي ام بيجن سياسي او جواتي هستياري دمشيا هندوان جنسا اغلبه لباكور باسا باكور دكن هندوان جنسا يعني مثلا ne kalite bu ka romana ne romana çetsinler. Radhe işte jibo tetiliya bu zamanla. Ev ısa hayan hada ve ki nubut di mesela gelek berhem jiberku zamanı nostalji yanjı kalıbında hayat eda yanjı ser slogana yanjı hitaben aştara bezim hitaben ruhiyata kurda da kır mesela نه تنه رومان هل بس شي تشروف شجره هلي بعد كاربو فرزو مشهور جبو يعني وقتكو مثال واحمد خليل بكاربانيا مثلا بعد كاربو خطابه بحزاره مروه بتي çünkü بغسرس خطابه روح انسان بتي اليو انا اجتي در خطش مانيبيولي در خطش لجا ايروتشي راش كتبجي ايروتشي دول ازميره شورا اوهبو رومانا شاقل هبو بله از وچای جنا روزانه منته که بدمته و باشتر اصلا رومانا کردی جهان کسلمه او که زلالتر بده مثال کسین تبلیغ شوره بگم جوانه نه مثلا نزدیکی 30 ساله از این کار را میجورم من بخشی به حواس به که بخشی گوداری آن کرکو تر رمان آنالیز دیوانه پر تو جدا هست yani من اوتش ندید کو تدبیج که باسا کنهنار گیریم کنم که باسا کنهنار کن نه
اره باسا کمپانره دکن بده İzmir'in اره باسا کمپانره دکن از به آنها جوک برسیبا پرساته چونکی دو از جیان به و مدیتن analize ki pırxweş hebû. Heta mesela li ser gotinên talebî tu kesek neaxivî. Beriya çend sala mesela wate yekî roman romanekî baş bû dibo. Misal qalib hebû. Zimanê herikbar bû falan bêva. Na min dot mesela do wextê ku ew diaxivin wek romanîsekî min jî not digirtin. û li ser analîzê wan li xandirê wan em ketine diyalogekê pir xweş. مثلا نه شش عقل و رومان من کو از بید بیشم از دبیجم کو تبی بریا فرصت دیجی مشته فرصت دیجی درسی دارم میگفتم کو آن حال باکور نفشه ته راست تکیلی ادی بزمار را داتنه و به ادبیات کرد را داتنه لسر مجی علمی یه ادبی کلتوری ارنفش آنها دنا هم ناولگرنه که ده هم جی هدی دنگل نویس کارا دکن کو وکه کو بیجن کو تمام کدا ورسر چمه لی پرسیمه هنجوه یعنی بکرتی اساس سکنوان اف نفش اف پیش وچون از بیجن وکه پیش وچون که بخورا و تای درپی استا رومان کرجی زده بکن یعنی مثال سبه دوست به ساله که دن وک نویسکارێکی پۆپولیسم حواسانە و پۆپولیزم هەبێ ئەمە ئیدی نەکاربن بە سلۆگانان ئەحمەدی خانی یان ژی کەسێ پێشیا خوا ڕابن بە سلۆگانێ لەسەر وان و ڕابن باندۆرێ لە خوێندەوانان بکەن ئەv ئیدی وێ بەرێ نویسکاران بدە جیەکتن نویسکار پرسەش خۆ بکەن لێ بەلکی ئێدی نویسکار بەگەرن وی تشتیش خۆ بپرسن اما ایدی به سلوگانیک احمد خانی به بیر نینن وی خواندوان چی که بیش مپرسن احمد خانی به ادبیات خوش بده چی افاده کرد وک رترانس احمد خانی جبویت چیه یعنی پرسیدر و ایدی ورنه کرن که آنها تینه کرن لو ماجی از بخوازم موی بیجن ایرو جبو آسته جی اف بلکی باش نای خویا نبله ام دبینن اف دنگانا ev hewlana hêdî ji vî nivşîtê û ev nivş ez bawer dikim ku wê zemîna romanê hinekî bi cî bike ev pir mihîm e ji astê bêtir anha berhemeke edebî jî ji ber ku bi zimanekî tê kirin li hêlekî kurdî çi qas di nav jiyanê de candar bibe çi qas zengîn bibe çi qas rengîn bibe وید ادبیات بچه او پس اصلی که پیدا کرد. افجی جمعه بیتینه. خواندوانان بدن یه ایده هر تشتی قبول بکن مخابم تنمه. یاره امروز شغل خودی حرکینه که باشه و خواندناوی دجوانی نه. مالی آوا. گلو و رومان خدا کیشان تکنیک خبرتاندن. یعنی اول هم جبو برا روماناته به و همجی ام بیجن رومان کردی دا عالی تکنیکی دا چی کاری بیجی؟ لازم ببیشیم. تکنیک و تکنولوژی داوی باوی واگیره دایه. به پروردهی واگیره دایه. به کاروانیا جیانه و به پراتیک واگیره دایه. چرچوا کو مثال ام دکاریم مثلا هوستاین دوره کلاسیک زناته. مثال ji karvaniyê dikaribûn teknîka xwe hostakiya xwe pêş bibirne ji ceribê bêca tekiliya romanîsiya kurdî û teknîkê jî esas hinekî dişibe wê tekiliya hostayên dema klasîk û karê wan ancak bi ceribînê helbet tu yê bêjî îro romanîsê kurd edebiyata dinya jî dixwînin belê dixwînin ne ku haya wan ji teknîkê tune yani ne ku haya me jê tune ana Aliye teorikta zanîn tiştekî ifade dike, aliye bikaranî va, yê karwaniyê va, yê afirînerî va, ew rastiyekî dikire. Yani heger ku tu rabî romaneke Ewropî ya dünya modern wala ne Avrupa romaneke dünya modern tu rabî ku bidî ber xwe tu rast teknîka ve ya jî awa îfadeyê texlîd bikî û zimanê te kurdî be ez behsa wê nakim.
از راست راست جعل تکنیک و بحثا و راستی دکن کو ج تیمای بگره حیا نروکه حیا بابته و حیا هناکه راست راست زمانت جیانت و جیان رومانت یعنی به کارکترت و به آفرینریت و لحاظ بکن یعنی تشتکی هنکی خبونت تدهده یعنی رنجت تدهده دنجت ج تکنیک جی راست راست افتش لو ما جه من بغیر خاص از بجی عالی پروردهی و dezavantaj نه هنم عالی بای تکنولوژی دیجی نگوتو به زمان ما طرف مدرنیزه ندیه و هیچ و اوه دیجی وانا کش dezavantaj لی هلبت افنه کی باید باجی بیرده یعنی چه جورا رومان بنویسی البته اوجی بیرده یعنی وقتی کو تو رابی کو مثال romanê misal tarîxî bibijêrê dibe ku ji bo honakê hin ew ê hebin ceribên tên teknîkî hebin tu li ser romana dinyayê lêkolînê xwe bikî tu ji bo wê romana xwe tarîxî alî teknîkî ve qerarê xwe bidî lê ji alî teknîkên vegotinê ve hinekî îşê nivîskariya rehet dibe wê çayê nivîskariya Kurd bi nivîskariya Kurd dibêjin yani ve vakti folklora Kürt'e Ali Begotin'e Bebejiya Kürt'e misal Çirokbeji yani teknik de Çirokbeji de avay Begotin'e de ve vakti karın gelek dertte tabi binte kutu roman yapıp biliriz. Asas şaşakıl belki merid dikkat hemeti bibit çabile bine yara. Eğer ku Ali hona ke var merid bahsa teknik edike karakteri romanın şaşakıl da boğazı بتری دیمنه گشتی ام باسا جیانته پارچه بوی یا در رومانه بود رومان آلیه پای پارچه بوی او بوده یعنی حتی ساز کرد بتری کاراکتر بخوشی کسی که پارچه بوی یعنی ششاقل جهنه که جورته کسی که به استقرار جهر هلی و کسی که پارچه بویه او راست راست عالی هونه که و عالی تکنیکی بده و جوه روشا پارچه بوی دیسا مثال نمه آلان از باسه منوزی نکن از هرتن جبو خواه به بیرافت کن نمه آلان عالی تکنیکی و دکاره وقت ادبیات امریکا لاتینی چوا جرادش büyülü gerçeklik realizm arkadaşlar ya jiya efsuni çava dünyayı rendeti dan dünyayı hager ku meme alanca ali tekniki var bitever rojeva romanısı o pandevani o mekhandanan kırdı مرد به طریق وان dezavantaj دورا مدرن مرد دکاره جوان رفرانس چهتانی انجی هنه که تکنیکی کو پسری کردین نزی کردین چی به دست بکن نمی الان و درفت بده مروان دشش عقل دا جی چه باشه کو چه کفش کن کو نمی الان اوه تقت دمه کو جعالی تکنیکی باشه از راحت تر بدن چاکو بازی روانش بحری دا درد که کوته چاکو حیوان و تاوان و ستربان و حسن عالیه و امبیجن نیتیک یه و ساسا افسونی و عالی دیجی چاوا جیانا روزانه را هر دو حزم کرده دبر دا او روحیاتا پارچه‌بوی یا کاراکتر o Ali tekniki ve de hemen deme de folklora Kürt, zamanı Kürt'ü ve destanın Kürt'ü ve dertet edilme ku az karibim Ali tekniki o hareketine romanı var wan rastu perçeğin benhişi ye karakter ye te da vakit tofaneti bagereti dışya le nikare bide der
çünkü hişeki girtiye çerçeve ku do disa pandemane ki me per dalal tespiti per hoş per bu ku go şam karakteri romane go şam mer ne kare bikere hişe şam le mer de kare desti bigara asas jibo şaşakıl evet per mühim bu yani tespit mühim أري شفت هم أو رمز للسبي هات يساسنكو ويج مرد بيجي شام يعني كردك الويدري الويج جغرافيا ودناب وان شرط مرزن ده دناب حياتي ده طوفانك دن مجيو ده هي الراستيك يعني هي لك كسيتي هري صافو محسومة الراستيك دنا لهي لك جيتي طرفك كسا أفرنار بيجيكو مرد شاشتنا ترافت خوازه حسبت یا نزانه حسبت والحسب آلوزیو راستین کاوسن کاراکتره که کرد یاد ناب جانا که و دوره دا ابگش و تبع حال خوی پارچه بون درتت دامکو او طوفانا بدلو مجیرو دا لسر صحنه ولو شروکن سرعال خواندمان را بجه بینه را حکی منی حسش های بالبه علی بگوتنه بجه آنا تشتی که ما بحث کرد مثل از دو ده هنه خوازم حساس تا بگرم علی پردنگی را شرشاقل ده حیاج دستیم هات جبو پردنگی از هنه که مخص از حساس تا بگرم يعني هركنا هش بدا حتى ديالوج انجي او ايدي روماني نمن شان نمن كنا كمرت قرار جبده لغوري هركنا روماني او تكنيكال ديترجي دور دا جيفا ديتر بله بله ساعت باش نمیشه باز کن باش یعنی باش ششافون دا بردوام بکنه زی کسی که دنجی در هر که ششافون دا بکنه رمان ششافون دا هم پیون ترکیه هبون وک تو هم درن روزنامه هم درن جی قاعدتا هاتو بکارانی یعنی بلیسی دا سده ما بی گلو realizma رومانیه آن نه بله يعني بطلت الجاء رياليزم الرومان اشتغلنا انا ابتدينا باسكر مقول حياج دستي متي آلیه پردنگی وزنه حساسم آلیه شرطان آلیه راستین کاراکترم var او جیکو از باورم نشاشتم که کرده سادهجی جیکو روشنامه تگوتن جدا کسی کد بجن قصه و تگوت اجابه از درجه بیتون ژرنالیسم رومانه من نخواست از دست خودم انا هاد ناو کردن دا فرهنگ çekilim derteki olmamıştı. Peyvazı bir ekol herkes bura فرهنگ کیچه و پیوان داویده نوزما. اون bir çava şuru etkin yani. يعني حقيقة لهيلة كي مرد كاربيجة زويل مثلا هنا كي غابة پر هيجا وخشتن هنن لهيلة كي جي خمو مترسي مهنن البته زمانزان بهتر کاربن بيد چارچوبه که المیدا بنرخینن ل روشته نباشته جین نحن كقاف هنن قافين محسومن مرد كره بخشبني لبنره لداوية داوي زمان جن إيش حنا كانش يعني لستكا بزمان إيش حنا كانه سريدا برفر سريع كفر مزن دخار مثلا أري هنا كي عالية سازبوني ده مثال دواره امبیزن تندرستی دا حقوقی دا برینی دا شخمره مجبورن بجربینش yani biro ancak yani mebasa modernize buna kurdi edi jibor romanı jibor her kadar mecbure ku wan terhenge fa o wan peyde fa ba afirne ev mecburiyet heye li ser çava li ev mecburiyet yere nebe sebebi keyfiyet değişir. Yancı از آن هنتی دفترم دخوازم پیدا کنم هنتی
ببجرم خوشی ifade bikin ku çünkü adeta hassas o ev gere nebe sebebi havasın şahsi ev ev gere neve mahne ku vay mekuru şu nebe sebebi xemsariye ji ve ev çünkü ev cesaret ke per mezin dukarsın çünkü yani adeta hatta tebeci hassasa hatta tebeci berpersiyarit fazla او کارن کو وکه ام بیژن کمیسیون کارن به هفکاری کارن کس علاقدار او کارنال سر چابا مثال البته داره خوازم مینا که بدم اساس تبي جرا مره بسربلندی با که جسارت مدنی جرا مره خبات پیشی یه خوشیخشی به بیر بینه مثال ما باسا سویده کرد لو داره سرکفتن جهانم پروبلم جهانم تشته مرد لی رخنه بگن جهانم لی لسوید تجربه کی پر هیجا هاته جین هیجی دوام از باسا قباتن کوارا کرمانجی دید بله لو داره کیمانی هبنجی کیمانی نورماله چونکه او انسان بسالان باوه که بپیلان باوه سیستماتیک و باوه که پر دولمن یعنی روشنبیر و زانا انتلیکتویلین کرد ای علاقه هم به زمان راه به سالان جهره من جدا او آنین باه به گندشی به خبات و به کده که به همپا به کوبار کرمان جدا گلک بید و فرهنگ ام بجوه که فرهنگ دانه و که دانه خبات سابن پر باشه پر هیجانه لی گازنه کو تجید که بله تو نه اوشه که هر کس را به که فرهنگ آماده بده حتی ایرو مدیا جبکی جبو کردی چقاس در فته که مزنه مخابن لعالی دنجی از وقت رومانسی کشتر بیجم مثل جارنا از محنا پیوکی نزنم پیوکی تدی جعلی تکنولوژی و یا جی ولو جعلی قادا مدرن و هم بیجش بو رومانم لازمه فرهنگ لجامن الید نهرم یه چاپی دوان دا نبینم دی کلمه اینترنت از پر دیشن یعنی جبو پیوی تشتی وساکو ام بیجن نه کومیکی دی تراژیک تشتی ساعتن نویسین کو خساره که مزن ده کردی ده هر کسی لو ماجز لدر جبو مگشکا بپرسیاری ها از بیجن از اوقاس مثل از نزمان زانم از تنه به ادبیات هنکی را مجرم دیسا جارنا مثل جاران ساله نوده دا معرده کد لدیسا هیجی از جار هواته کو پیوه که ته هشیمن و نکو دا آفرمن دبن سر بنده ها کردی هرین آفا محنه جرا دبن دیسا حیاج دسته مته ویدن نسیم دبیجن کرم آفا لبرچم نگیم دبیجن ال پیشنیاره çünkü vare ki tarafı hassas